I pozdrav gledalci i dobrodošli u novi klip našeg kanala u kome ćemo razgovarati o jednoj veoma zanimljivoj temi, barem ako mene pitate, a to će biti creepypasta i uopšteno o tom pojmu. Kao što možete vidjeti, ovdje je primenjen veoma zanimljiv vid osvjetljenja u moje lice i uopšte nije tako strašno kao što izgleda. Pa tako, što ne bi počeli o ovoj temi i malo raspravili o tome koliko je ona bitna i za ljude koji nemaju pojma šta je o tome, a znam da takvih i na ovom kanalu ima. Pa što ne bi počeli? Pa hajde da čujemo malo o primjeru creepypasta. Šta su stvari creepypaste? Creepypaste su u osnovi internet horror priče koje se razmnožavaju, odnosno prenose na forumima i drugim sajtovima da bi uznemirili i uplašili njihove čitače. Ime creepypasta dolazi od riječi copypasta, internet slang izraz ili na našem jeziku, kako mi to zovemo, žargon, za jedan deo teksta koji se kopira i zatim je prebačen, odnosno nalepljen ponovo i ponovo sa web sajta na drugi web sajt. Creepypaste su ponekad poslate sa slikama, audijom i drugim videom koji je povezan priči sa dosta krvavih i čudnih detalja. Što odmah možete čuti da po definiciji su to u osnovi strašne horror priče koje dolaze nekad sa videom ili nekad i sa strašnim slikama. Što znači da to nije nešto što se može lako zanemariti. Postoje razne vrste creepypasta, a tri koje ste verovatno čuli su anegdote. Narator priča o strašnoj legendi, priči iz novosti ili o nekom doživljaju iz njihovih života koji su, po vašem mišljenju, ili izmišljeni ili stvarni, što treba zaključiti nakon čitanja. Ali uglavnom se misli da su to izmišljene priče. Ali naš svet i nije tako siguran. Inače, također imamo rituale i izgubljene epizode crtača koje su, opet kažem, u dosta slučaja izmišljene, odnosno napravljene veštačkim putem. A hajde sada da pogledamo neke primjere, jer znam da vi volite primjere. I sljedeće o čemu ćemo pričati jeste naš prvi primjer creepypaste, a to će biti Ben Drowned, odnosno Ben udavljen, ili Ben se udavio, kako god želite to da interpretirate. Inače, priča se odvija o prokletom, odnosno ukletom cartridgeu Nintendo 64 igre Legend of Zelda Majora's Mask, i sama creepypasta nekad ima ime Haunted Majora's Mask, što u prevodu znači ono što sam rekao. I gledalci, sada ćemo pogledati footage Legend of Zelda Majora's Mask, Ben Drowned. Sada možete vidjeti kako izgleda ovaj ROM hack. Pretpostavljam da je ROM hack, pretpostavljam da to nije pravi ukleti cartridge, ali imena klipa sugestiraju drugačije. Znači možete vidjeti kako Link prilazi Happy Mask Salesmanu, Ben Drowned lutki, također prilazi i Skull Kidu. Skull Kid i Happy Mask Salesman su dva veoma bitna lika u Legend of Zelda franšizi, i to je također Ben Drowned lutka koja prati igrača, dolazi mu iza leđa i posle toga se desi nekako katastrofa kao što je davljenje. I otprilike sam footage samog sebe može objasniti kao veoma strašan. I sada ćemo, gledalci, diskutovati o još nekim igrama, odnosno creepypastama. Prvo o kojoj ćemo razgovarati jeste Slender, odnosno Slender The Eight Pages. To je verovatno vama poznata igra, igrali smo je ja i Mitar na našim kanalima, odnosno ja mislim da je to bilo na mom kanalu, nisam siguran, Mitar i Matija igre u serijalu. Inače, priča se odvija tako što se nađete u šumi i treba da nađete 8 stranica koje je ostavio Slender Man. A igra se inače zove Slender The Eight Pages, a Slenderman je osoba, odnosno ako se može nazvati osobom sa 8 ili nekad prikazan sa više crnih vipaka i belim prozračnim licem. Vi se nalazite u toj šumi i pokušavate da pronađete svih 8 stranica dok vas Slenderman juri. Opet igra nije tako laka, nije ni tako teška i sama creepypasta je solidno razrađena, što znači da je njena autentičnost, pretpostavljam, solidna. Jeff the Killer, odnosno Illusion Goose Killer, kako se igra u originalu zove, je creepypasta koja govori o istoimenoj osobi, odnosno ubici koja se zove Jeff. Creepypasta u početku sadrži isečak iz lokalnih novosti.
ubica je još uvijek pušten, odnosno ubijen, kao što kaže Q. Inače, ostavit ću u opisu linka od svih creepypasti. Autentičnost je sigurno dobra, pošto je veoma duga i razređena priča. Znači, kao i uvek ima strašnih elemenata i ostavit ću vam neke slike. Fanart također je prisutan tu i možete vidjeti strašno lice Jeffa, manijakalne ubice. To bi prilike bilo to za tu creepypastu. I sada bismo, gledalci, trebali da dođemo do jednog zaključka. Na kraju ove epizode sigurno ste dosta zaključili šta je creepypasta, šta uopšte znači pojam creepypaste i uopšte da li je to stvar koju treba izbjegavati ili učiti u njoj i zanimati se. Creepypaste su, kao što smo čuli, horror priče koje treba da nam razigraju maštu, u kojima mi treba da se prepoznamo i da uživamo u njima. I svaka osoba koja voli internet krstarenje jednako mnogo kao i ja, sigurno će dalje uživati u njima. Creepypasta su jedna veoma strašna stvar, ali i nezaobilazna koliko toliko. Tako da, ako ste znatiželjni i volite strašne elemente, predlažem da se malo udubite u taj pojam i u linkove koji ću vam ja ostaviti u opisu. I gledalci, nadamo se da ste uživali u ovoj strašnoj epizodi. I ja se odjavljujem.